kubor nakaslem jong unongsan hima. Yangi ki khot matrosis. Yangi ki khot chinkis. Sorry. Kalam itu yangi kumta. Ide kinong India. Kasbet lana wan kar kalai tu banado bal kalayo ban ak ningkong. Haka music video shadu bakod. Balapan mi do ba meshang nong steng. Kalayo kalat ban ak haka ni film ka cafe dukan sha. Badu ting shop na South India o Himanan Valayudham. Kalay tu bagi jaka bagi ni ke film kalayo man ringdur kilong ka dauki ka kong thong bat kiwe di ki binta hasyalo. Syuk kalay tu ba ka binta ban ak haka ni ke film ka shim kum kawai ka nong ay pisa ya ki brio ki bakwa ban sengkam. Ya ka ni ke film ka bau ni ting shop na South India banak thamai ula ak hasyalong ka de ka bala ay kerteng ka cafe dukan sha man sa pelat pat ba haka arpa sautrik man tau benai nai wieng arajar arpulai. Ha Anjali Galleria Cinema, Shillong Hakapur, Sanchi Teng Jan Mien, Manla Kasngi. Kublai pi baro ki pajba ki baju kersan ya ka channel ke jongi unong san hima. Ni setelah bani kendu bani wei poron jongi ngalai kendu arsin bet pi ba. Ketu chadu bakot pi ang benno music video. But I sami pasa. Ketika sen ben kong bapina. Hoi ketika sin benengkong. Setelah ya kita kubur ke pi bangio ban ya kendu bet pi ha ketu ke senem. But mentang ni kendu biang bet pi sakawai pat ka mdesho ke music video mo. Hoi. Kena pat ka wei ke film. Hoi. Di setelah ban ya kendu bet I kong sebat lana. So you sempat kong sebat ni aku boleh pi ba lembah atau ke music video tementar pila kong kikurdan mo. Hoi. Mentar pila yo sampai aku sudah ke film Bollywood na Hollywood na Bollywood. Hoi. So tenang Bollywood dik cek orang ki film Hindi. Hoi ke film Hindi. Kerana kita Hindi. Di ni kuat mereka buat pi kong malah dia tu ke music video ni kan buat pi ke jirai ke subang ha. Timtang lagi ke trailer ke ba kerteng kumno ke film jopi Ka cafe ke dukan sha. Ka cafe ke dukan sha. Kini ke film ni lagi ke trailer makin supply no. Hang ne ha galeria, Anjali Galleria. Hoi. Haka art pasadarek mentau benai. Dia buat ia kena ke film ro menta ngi suthu na kitrai ba kita upline kita abi kapali ha biju cinema. Tingit kem bagi pajbak baro. Bakwa benang page no Anjali kila benang page no art pasadarek mentau benai na bomban. But habi jupat kidang upline. Dia menta bentip melumala kum na pipoi ben akan ke film ka cafe dukan sha. Kapangayo ban apa ni ka film din I director jongi iba mesha no stay ti ila ay nga kani ka kabu ila pentep yang as phang kani ka film ti ila khot meeting I kumto ti nang ta hinga yo kani ka kabu ban ak yang ban ak kani ka film no mga laju teng bat I ka tu ka music video mo shudu bakot ti nang tu pede ila phun bang yang ai kumto ngile keren phang kani ka film ti nang tu pede nga sayo kani ka lat kani na ya ka ticket pila ban book na po bookmyshow.com nang ta ya ka por kin sa pentep himaki nong na pila le ha to ka application ke sa pentep namal ka film jongi ka de ki pin ina ka satellite ti ngim pat la ban tep ya ka por te kin sa pentep pia ban pe nang tu Ti pi la long kum no namar ka de ka film jong pi ka ban kong last time dik na kum no pej ba ko pej na kum no nga ya pej ni la de screen la dan jing dik Hoi, snow hi kumta namar ba kade ka sin ka baning kong but kabon bha ki kalau long pher bha na ka music video ba na ka film ka pher bak labang but ka experience ru ka pher bha namar kamde tang ka film khasi long ka kolong ile trei lang bat ki we brio na baru ti kata ka experience kata ka exposure long banya trei lang ki we brio ka pher bha kan pi akan ke film kum ka kapat ka jong pi kum puron hina kide min shoot sat kum tu na ka pat jong ro kade one of the main lead actress te akum ni we nong ba ai pisa ba chubo mentar pi ko alone I kum tu nong ai pisa kan nong be pisa mo shi Klam kinong bay pisa kakam khayi kan pulom makihi ki palok jong phi andrei hateng ki kalalong kinong shun la shai kumno poi ban phi ak film lang bat tu una po South Indian kumno ban giwan ak chane shlong na phi di ak chai kapor ba akbat nga te nga de bisne shulong
Namar ba kumki kas bengyadon beatri kamru le bun nong hadu 70 to 60% kala dibiki kasi ti hakipat ki bangadi man ak mangaru nga operation sya poslong. Bisa gum na namar ba pihak film ng kongro pihak bat u aktor ba South Indian. Mo ki South Indian klaim ma pet film. Ki film in barang ki film Bollywood ki kono ki dubbing bet film South. Bisa gum no pihak dan bat aktor South. Kalau ba sutanat namar ba kani gade ka experience ka bani kong do ti ka weiru kade ba ka pelilan nang tapat ngiyo banlan mo ngiyo banlan bon ki experience ai te nang talong ka sutanat ke. Hakan ka film pi kerana kasine kerana tin South. Em ngi kreme da ka Hindi namar ba ka main language hang ka film kade Hindi. Ti ngi le dubbing pede da ka Khasi bat ka Malayam. Hanjali pi kerana kasine na Hindi apa kata. Hapo Anjali kan pin ida ka Khasi. Kila ada dubbing da Khasi te ki pin ida Khasi. Kemudian aktor South kan kasi kan. Em kita nak jam ki Kalau wiki. film kasi kan. Long kila ada ki wiki bre ban le dubbing ya kata. Tila no film i baru si India. Lano pi yo jing tip kono ki pen i lang sa South no. Lano ki pen i daga Hindi. Baro long daga Hindi te ngi 4 tip long kin sa pen tip ke lashan hi kin sa kin pat ong i ki try. Tingi i ki dan argut ki puran ma ki actress sa film jong pi. Hai. Ya thule mengi kuno ki mi actress se 80 way actress. Ya ku mi 80 way actress. Hai, kata te ka iti iwe ru ide main hi jong ne ka film. Ti idor itu ru idor la ka jong ka role hakane ka business ka ne ka cafe bi long hakane ka story jong ne ka cafe mi iru idor la ka jong ka role ngar ngadan la ka jong ka role te da phila pe ka film. Pin sa yu i kai kumru itu itre kam da ka we ka kam ngale da ka we ka kam. Mo aktor sarwan u hawan sene hi benar. Hai. Benar pi akhir tu film pi kan ma. Sem kan ma. Mencam senam ni agak ni ka film. Chusna. Hai, mencam senam. Te kemot pi ong ba nyop person ni ai de nang hang ne hi. Hai. Nyop person ki de ki khasi. Hai. Rupo nyop person ki de ki Khasi sudah. Kemot lat nang ta ki de ne ai. Lat ta ki lai person. Kita ki beri Shabar, kita don na po Delhi, kita don na po Chennai, kita. Te kemot ki dan ki khasi nang ne ki bal yo bal ak lang Shabar jong ka. Shilong. Shasau. Ne ki chut baro hang ne. Kisulut baru hang ne. Kat kom ka jing tip jong ate ki kisulut hang ne kai ngam datem. Te ka jingrai mo ka film ni film khasi ni film Hindi ro ki don jingrai. Film South ro ki don jingrai. Thule mengi don jingrai ne am ana ka film. Hai ki don ki jingrai. Kan tali ki jingrai. Kat kom ka jing tip jong ate atli ki jingrai ki ladan. Hero ka jingrai. Hai ki don ki ba pen ilang ki scenes ye jong aru. Kanya ka long kum ka storyline hi ka bayai ba ka film te balengi ai dukan sha long ka shupen i kan kata ka business bangile ka dish pang ka cafe ka dukan sha te nang tai pin sa yu i ka story ka yai nang ta ka revolve fang ta kai So thuk no haba ka film ka si mata in de lang ha ki South ki paj ba ka si i ha film ka si pis thuk no kan ka film jok pi kan tiu na em ya ki jaga chung lai perthe ha ne ha film ka si. Hoi ya kata te ngangai bakan kan tiu bah kan hakaliang ka tourism hakaliang kini ki cafe kini ki jaka badan ne poshlong kan tiu bah namar ba kan ka film kam de ba ki pen ita ne social long te kan ka film la pen ilang habaro keleng ka kan ka ri jong ne po India te ngangai kan yarap bah kan Kum ki jaka ba pi kam itna hang ne ha re khasi ki shot ni la po shoot ti po Dauki. Hai, tinggi lah pun shoot cerita siapa Kong Thong village, ketuka Whistling village mo. Satu sesenong ring lah. Kan Arsenal. Hai, Kong Thong. Hai, satu ring lah pun shoot te. Nak itu ngangat ba kan yarap bahaken. Kan yarap. Hai. Kemudian setanat ya ka di mana badai director. Hai. Pi ya tu le mana badai producer, mana ba penmi ini film. Director ti di ba Meshak Nong Steng. Hai. Ti kiba produce kila don lang na po ka audio tech studio but beli snok ti lang pada bagi banabar kini kia Moon Digital Studio. Ya kan ni kajing up film jonga ngaklam don tak kajing tumu pengan up film ti kawe kade kajing yo alat kan kajing play lat tengah yo kabun nang ni yong i khot iba Meshak Shining Kong yang tu ka music video ti katur ngapa don experience
Dia kawai ngashi ong ni kibri longar ngashi tunat ban ong ba da phiyo kanu nu kalat ba phin trei long phim de kumrengi on katin phareng mo seize the moment and if you get an opportunity you take the opportunity and you try namar ba ngi kibri ngim tip tingi dan sab ha ke maybe menta dang shu ngap shu shong dang le ai prangam tip ngashong kan sab hai te nang tu pede ngai try la ka try ngong to ngan persyam kalau kumno te masenda persyam tu shadow bakut ngalai obun ha ke experience te nang tu pri khot se kene ka film te kene ka film ro ngalai obun ha ke experience Pasatuna ya kasap ke ba pipi don ngimla hau beri jo kasap hai teng ginang bansat ringim nang banruai teng ngimnang banruai ringim nang bansat hai teng ringim nang bansat ne banruai ringim nang ban ak mo acting ban ak film ban lekin ni kam ting snat ya ka kasap ke jo pi teng kitbok ba ya kata ka film jo pi kibri borokin sa yoi but try melu malala no hain peni biju nomor ha biju kedai ke ba kilawan dot mo no kendong so ki baro ki lawan dot try lano hain peni no ha biju ya kata te ngimpat yo jing tip ya kata te ladang ila yo ke jing tip ngila peni be hapo ki platform jongi ki dan ki hapo Instagram account ki dan ke ka cafe account te nang tu ngila pen tip shaki pai pa ke dan ngi pen ki posters e ru ngila yu ke ngila pen tip haka ap sodare kedai kasih sedang ngim tip kan utayo kan ne pinlet be kasih sedang ne please ngi yu beli pet film jong anjali hai le kasih sedang ini ada lang baro satu nanti tengah keluar ke jong film lang baro kemudian baro ki artis ki ba lang atau film ne hoi baro ki artis kata kan nong kai ke basutna namar bangi kami kendo show tentang le kendo biang ke baro ki ngin ya dan lang tentang penkut no ikan ke keren ke jonga bagi poron jongi te shom ngi penkut ke jing kerpa ke jopi yaki pajba kajing kerpat jonga ki pajba kalong ba ngakerpat ke ki pajba bakin wan akan ka sngi ap sauterik na tau benai bakin wan kin ai men sim yangi namar kane ke de ka film ka ba ke balong compare kin dia de namar ba kane ngilong ila collaborate le trailer bat ki bre bana shaba te ngakerpat ki pajba bakin wan pe kin ai men sim namar da ki don ki pajba da ki ai men sim yangi te ngiru ngi sutanat long ngi yo kata ka men sim te bagin tray shushu bagin mo bagin nom le rai bagin ni shakhamat bagin entah kandai to kble sibun kong ya kapor ke jongpi te kerpang pi ba legba ke jing kerpat jongi poran jongi te dalam mi kan ke film ha anjali sinema pelut ida jong kapor but and dalam mi ha bijuro pila ban pelut ke kapor men kersan kum sibenta men kersan yakino aplima hoi te tangkap ne kong kble sibun ni sneak kerpat